every night are we paradise, paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want, Sanibonani South Africa, sanibonani bafowethu. La sikhona sisembazwane eMbazwana Crossing eMall bafowethu. Igama lami nguThepho Zikhali. Semhlabe yalingana la sikhona. Nginomfowethu la ubhuti Nkululeko. sinobhuti Nkululeko labafowethu uzochaza kabanzi ngomsebenzi awenzayo njengoba nibona nje kunenqola phambi kwami uzonitshela nje yonke into ukuthi yini umsebenzi awenzayo utholakala kuphi kanjani. Ngicela uyichaze mfowethu bhuti Nkululeko, usho yonke into ukuthi utholakala kanjani, yonke into nje ngawo ngebhizinisi lakho. Oh sinibone sinibingelele nonke ama-customer ethu akwaBoxer eMbazwane Crossing idolobha lethu esilithanda kakhulu. Lo onibingelelayo uNkululeko okungusibonelo wakwaMngomezulu uSkhindi Semfene igama lala emsebenzini-ke umnikazi wale nqola elaphambili okuyi-Wash Bay Transport futhi okungumkhandi wayo ongumsunguli wayo njengoba niyibona nje ikhandwe uyena lo nikhuluma naye uNkululeko uMngomezulu. Alright, lapha sisebenza kanjani-ke sithatha ama-customer ethu la ukwasiza ukuthi akwazi ukuthi awalelele kulezi moto ezibonayo zasemphakathini. Kunamanye amarenke ethu bafowethu angale awasemanaba, awasonto kanjalo naserenke yethu okujwayelekile-ke i-customer masilithatha la siya erenke yethu enkulu etekisi sicela imali engango-20 rand. Uma siya futhi emarenkeni akwasonto nakwanhlamvu kuba futhi imali efanayo, bese kuthi lezi zinye indawo-ke eziseduzane kuba u-15 rand kuba u-10 rand. Alright-ke okunye nakho la esikhonayo ukwenza siyakhona ukuhamba sikulethele impahla yakho, ngabe ufuna iye emqashweni, ngabe ufuna iye noma elokishini, siyakwazi ukuthi sikhambisele ngenqola. Sikhona-ke sibaningi nabanye abafowethu la. Imininingwane yale nqola uNkululeko Mngomezulu utholakala ku-0722 589 021. Ngizocela ukuyiphinda le u-0722 589 021, and then kwi-WhatsApp line ungithola ku-067 577 8385 069 577 8385 eka-WhatsApp leyo. Kunenye-ke indlela esisebenza ngayo la ekhaya. Ngike ngamchazela umfowethu ubhuti uThepho ukuthi kuyenzeka uthole ukuthi mfowethu la ufuna ukwenza igrocery and then wena usemsebenzini uxinekile. La kuyi-Wash Bay Transport uyakwazi mfowethu ukuthi ubhale igrocery yakho kuyi-WhatsApp yonke oyidingayo, ungikwazi ungenzele u-cash send ne-location la kuhlala khona iy'mpahla zakho nama-details. Then mina ngisuke ngizovuka ekuseni ngifike la ngifika makuvulwa esitolo ngingene ngaphakathi ngikuthengele impahla yakho bese futhi ngiyihambisa nge-amount engikucharge yona kuleyo ndawo osuwafuna ngiyikise kuyona. Nangu usisi la ukukhala ngokujahile, sondela sisi babone la iy'mpahla zakho. Nangu usisi la omunye ngempela owabathengi bethu lo uyahamba njengamanje nge-Wash Bay Transport. Kwividiyo elandelayo sizombona usisi asichazele ukuthi ukuhamba ne-Wash Bay kwamphatha kanjani. Siyabonga mfowethu Zikhali. Hayi siyabonga mfowethu. Siyabonga mfowethu. Nazo asithembe ukuthi South Africa kuthiwa umuntu ngabantu. Isupport bafowethu eMbazwane niyazi ke bafowethu siyasupportana nje into yethu iculture yethu ukusupport umuntu omnyama bafowethu. Singazi silwela ukusupport abelungu. Thina supportana nisodwa umsebenzi ayikho eSouth Africa siyazi sonke. So abafowethu mabezamela asibasupporteni. Danko. every night are we paradise, paradise seems so far away. Still every night are we